Kanonye mbifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva amasaha y'igicamunsi. Bakunzi rwose mukomeze gukurikira Duniyani Kote TV, biramo murabizi yuko rero hano muri iki gitondo tuba tugarutse mu cyitwa makuru by'umwihariko arebana n'umutekano, politiki na diplomasi aba akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko, ariko tukabibagezaho mu buryo bw'amashusho. Turagarutse ariko kandi rero tubahaye n'ikaze muri iki gitondo cyo ku itariki 6 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi murabizi ko ibintu bikomeje kuba ibindi, ariko kandi icyitwa urugamba rwo ku rwego rwo hejuru rukomeje kugenda rufata indi ntera muri rusange. Tugiye kuba rero tubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako, ngira ngo amasasu menshi guhera ku isa y'isa 6 igera kuri 50 yanumvikanye mu buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo biri bumwe mu byo tugiye kuba twinjiranamo tukagenda tureba uko situaso ihagaze, tukumva amasasu yumvikanye ndetse nimba hari n'icyo yangije. Uwitwa General Prime Nyongabo ndetse uwitwa Neva n'uwitwa Reverend Kuriyo, aba bagabo rwose bari guhigwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo bitwe, ndetse isaha abagabo bashobora kuza kwitwa na bamwe mu bakomeje kugenda bababa hafi. Ayo ni amakuru akomeje kugenda angeraho nanjye nkavuga nti sinahwema kugenda nyabagezaho. Ikijyanye n'ibikoresho byinshi cyane byatangiye kugenda byiyongera, birimo ibibunda biremereye hano mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Mugiye kumenya byinshi, ese biri kuvayo bimeze bite? Byose gatanu kuri kagenzi kako tugiye kuba tuyikomoso tubiva imuzi n'umuzingo, ariko bitewe n'uburyo amakuru yo muri iki gitondo aryoshye rwose byari bibaye ngombwa ko ninjira nari nababwira zimwe mu mfunyamfunyi cyangwa se bimwe mu byo tugiye kuba tugarukaho by'umwihariko. Nari nabasuhuriza abantu badukurikiye bari hirya no hino, byaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ubwo rwose murabizi duhera mu gihugu cy'u Rwanda tukabatera saliyuti, twagera mu gihugu cy'u Burundi tukinjira mu makomine agiye atandukanye, kuko badukurikira rwose bari muri korine ya Munanira, badukurikira bari muri korine Murangara, badukurikira bari muri korine Kinazi, badukurikira cyane bari muri korine Kinigi, badukurikira cyane bari muri korine Mujejuru, ariko kandi baba bari Bubanza, Cibitoke, baba bari za Gitega, baba bari za Bujumbura, baradukurikirana gatanu kuri kagenzi kako no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Badukurikira cyane rero bibereye hano mu gihugu rwose cya Tanzania, baba bari South Africa, abibereye rwose hano mu gihugu cya Kenya, abibereye Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, badukurikira cyane bibereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano rwose za Malawi, badukurikira bari za Zambia, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze muri iki gitondo kuri Duniyani Kote TV, ariko kandi no ku mugabane w'Uburayi naho ntabwo babyibagiwe, kuko baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako, abari mu ntara gatatu diaspora, babibereye rwose hano za Canada, badukurikira cyane bari muri ibice rwose bya Australia, ariko kandi bakadukurikira bari United Kingdom, bari Amerika, bari Origi ndetse n'Ubufaransa, baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Tubaye ikaze rero hano kuri Duniyani Kote TV. Birumvikana rero muri ano masaha mu gitondo nta kindi tugarutsemo usibye amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi, ndetse nanabasaba kugira ngo mutere agatebe ibi bintu rwose tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Tugiye gusimbukira ahitwa za Cibitoke, habaye icyitwa iturika rwose ry'ibibunda biremereye. Benshi baravuga bati ese igihugu cy'u Burundi ntabwo cyaba cyatatswe. Ahitwa Kibira habaye iturika ry'ibisasu biremereye. Benshi baravuga bati ese igihugu cy'u Burundi yaregitabara twirirwa tuvuga ntabwo yatatse. Muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri ano makuru. Turaza kugaruka gato mu bice byano muri Bubanza, tubabwire buryo ki situation ari hatari, ndetse naho ari ibice bikomeje kugenda byumvikanamo iturika ry'amasasu masa y'ijoro. Byabindi duhora tubabwira ati igihugu cy'u Burundi cyatatswe n'abantu bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi, ati bari mu bice bigiye bitandukanye,
mu gihugu cy'u Burundi mu masaha y'ijoro hari igihe bajya bigaragaza amakuru agiye atandukanye, ugasanga bakoze ibitendo ndetse abaturage benshi mu bice bigiye bitandukanye bakarara nyamuna badasinziriye bavuga bati birashoboka yuko tugiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Turasuhuje ariko kandi bose tubahaye n'ikaze ndetse tugoma no kubihanganisha bamwe mu baba bakomeje kugenda rwose bahura n'ikijyanye n'amasasu menshi aba akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'u Burundi. Reka duhita twinjira rero ngira ngo twinjiye mu nkuru idasanzwe, ni inkuru yakomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibyo natwe bikaduca rwose tukabibona aho twiyicariye. Ni inkuru rwose navuga ko iremereye cyane, by'umwihariko ikomeje kugenda igaragaza ko b'abanyapolitike mbabwira barimo aba ba Bunyoni bari mu magereza, barimo aba ba Agathon Rwasa, abanyapolitike bagiye batandukanye barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, noneho bamaze guhaguruka ku rwego rwo hejuru ku buryo isaha n'isaha ushobora no gukora ikosa ashobora kwicwa ku rwego rudasanzwe. Kuko nk'ubu hari amakuru nahawe n'umurundi byari ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, ambwira ko urugo rwa Agathon Rwasa kugeza magingo ari urugo rurinzwe ku rwego rwo hejuru, kuko ngo ni umunyapolitiki ufite ubwoba bagenzi be. Ubwo iyo tuvuga bagenzi be ni iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD, bamwe mu baririmo bavuga ko isa n'isa uyu mugabo ashobora kugirwaho ingaruka zo kuba yakicwa. Impamvu uyu mugabo ashobora kugirwaho ingaruka zo kuba yakicwa nta yindi nuko rwose ari umwe mu bagabo kugeza magingo ya rwose bakomeje kugenda by'umwihariko bagaragaza ko ubutegetsi buriho bwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ari ubutegetsi budakwiriye abaturage, bityo rwose ari ubutegetsi batishimiye, ushatse bwatanga ubuyobozi n'abandi bakayobora. Kandi ngira ngo zarenze tabara murabizi ko zavuze ko zigomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi hatakibarizwaho ubutegetsi buriho, kuko ni bumwe mu butegetsi abo bakandamiza ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo ibintu byangezeho rwose ndavuga nti nyamuna reka ibintu biburekinga kugira ngo nihagira n'umunyapolitike ubu ubuzima baze kumenya aho yagiye. Nyamara uwitwa Reverend Kuriyo yarabivuze, aravuga ati njyewe ubwo nari ndwaye ndi kugenda mu bihugu bigiye bitandukanye, uwandoze nari munsi byari Evariste Ndayishimiye kandi ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Aba bose ntibabarizwa muri CNDD FDD. Siwe urirongoye uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye, ndetse uyu Reverend Kuriyo akaba umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. None kuki ibi bintu biba? Niba abanyapolitike bakomeye bari mu ishyaka rimwe bashobora gushaka kwicana, bishatse kuvuga yuko noneho utari muri iryo shyaka we baramutse bamufashe bamugira nabi. Yes, birumvikana rero yekayenda iyi nkuru duhita tuyivaho kuko dufite amakuru menshi kandi turazagucuruza uburyo umwete kugira ngo bose rumwe wese aze kugira icyo akuramo. Tugaruke gato by'umwihariko tugaruke gato hano za Cibitoki, ngira ngo nazakibira ni inkuru tugiye guhita dukubitira rimwe tukanayivaho. Ni ibice kugeza amagingo ya bikomeje kugenda bigaragaramo ikintu navuga ko kitari cyiza, bikomeje kugenda bigaragaramo ikintu gikomeye cyane. Impamvu babwira ati ni ibice bikomeje kugenda bigaragaramo ikintu gikomeye cyane mu masaha y'ijoro, hari ibibunda binini cyane birimo biravuga, ndetse abaturage bakabyumva bakavuga ati birashoboka kuba ari Red Tabara yaba yatatse. Mw'abantu b'Imana mwereka mbambare impungenge, biranashoboka kuba yakataka, ariko aka kanya ntago ari aho kwataka, ahubwo reka mbibwire ko izi nko z'imbunda zirimo zirumvikana ari igihugu cy'u Burundi kirimo kiratoza za FDR zambona kure b'abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gahato, barimo baratozwa icyitwa kurasisha imbunda zemereye, ndetse kugeza amagingo bigendanye n'uburyo barimo baratozwa
amakuru akanatubwira ko rwose isaha ku isaha ngo bishoboka yuko ibi bintu barimo baratozwa baza kubishyira mu bikorwa. Impamvu mbabwira yuko baza kubishyira mu bikorwa, ni igihugu kugeza amagingo kidafite umutekano, isa n'isaha gishobora kwataka n'imitwe ikirwanya cyangwa se abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gushora amafaranga mu mitwe ikirwanya ikaza nayo ifite imbaraga, bityo bakaba bahangana. Iki gihugu gifite abagomba guhangana nacyo. Nagiye numva kivuga kiti igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda se rwaba rukubaza iki ko ari igihugu kigendera ku murongo kandi kireba ibyacu? Igihugu cy'u Burundi gifite abahanganye nacyo kuri kote yacyo. Tuve hano gato tugaruke muri ibi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya za Korine Munanira. Ni ibice nabyo kugeza amagingo aya bikomeje kugenda bigaragaramo ibitero biremereye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Ni ibice bikomeje kugenda bigaragaramo by'umwihariko umutekano muke mu masaha y'ijoro, abaturage bakanarekarama bakavuga bati Imana yonyine niyo yo kudutabara muri rusange. No kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi nta mutekano gifite kandi mu bice byose. Ahubwo gato yenda reka ngaruke Bujumbura, by'umwihariko tuvuge gato ku kijyanye n'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bihazanwa, byaba bikomeje kugenda bituruka mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, byaba ibikomeje kugenda bituruka hano za South Africa. Ni ibikoresho byinshi twagiye tubabwira by'umwihariko bizanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ni menshi tugiye kuvuga bwakwira bugaca, ahubwo reka dusubikira ahangaha tujye gutegura inkuru rwose yo mu kanya tuze kuyabageza mu buryo bwiza kandi bumeze neza. Murakoze cyane, reka tubashimire.